mleku koje skuplje nego ranije. Trgovina u pitanju, onda lokacija određuje uspješnost trgovine. Ali, gospodine, ja vas podsjećam, u Americi... U Sečnju ne može trgovina, tako preživi. A što ne može? Pa ne može, nema mušterije. Ali, pazite ovo, država. Pazite ovo, postoji nešto... Pravi džepovi. Glavna razlika između kapitalizma i komunizma su komunisti, odnosno komunističko samoupravni sistem imao planove, a kapitalisti su više planiranje. Solidarnost je bilo tamo više... Pa bilo je kad socijalni... Šta je suština priče? Država mora da vode čak. U Sečnju nema nabije para. Ako u Sečnju ne može se pokrene, na primjer. Šta ako kažemo, ne može u Zrenju da se proda supermarketu nekome, pretpostavljamo neki metro, ne može u Pančevu, ne može u Vršcu. Hoćeš da dođeš? Dođeš u Sečnju. Dajte u novin, znate ko je u Beogradu? Ja u Beogradu u metrou sretnem svaki 10. Zrenjaninac. A platio je taj isti metro 100 puta više nego što je platio u Zrenjaninu. Ali država neka, misli, pa nek plati država, nek potakne to iz metroa Kore da se napravi. Jeste bio Begeščavi nekada? To je sela. Bez ekologije je zapravo ekonomija smrti. Ili ekonomija destrukcije. Znači, to su dva ključna principa i bez toga to ne može da nam niko, ako jedno zagadimo, to ne može, to su neobnovljivi ljudski resursi. Samo me samo da zanima jedna stvar, da li u toj istoj Sloveniji ili Hrvatskoj Cimos ima fabriku tipa kao što je u Sečnju? Znate šta, ja... Izmislili su oni ono što je prvi... Da. Jeste? To je naša sudbina. Ja samo, ima još jedno. Da li oni imaju pravo da ovdje otvore i da li uopšte zagađuju, donelo, znači pokrajina. Nije doneo inspektorat Sečnja, nego je doneo inspektorat za ekologiju pokrajinski. Znači, neki je viši interes bio i jednostavno su rekli može, a mi ovdje tvrdimo da ne može. Ali oni su jači i oni daju savjet. I ne sve što naučio ću da pogazim ako je to bolje, ako me neko prosjeka, kao što je socijalno pitao. Šta je to bolje od decentralizacije donošenja ekonomskih odluka i od toga da se vlast na opštinskom, mesnom zajedništvom, kako god hoćete, pita šta je dobro za stanovnike Sečnja, to što je gospodin rekao. Neka se ljudi iz Sečnja kažu da li hoće fabriku ovde, a ne neko iz Novog Sada ili Beograda. I šta je to loše? I koji vi možda vidite kao bolje? Pa decentralizacija je put kome treba težiti i pravac u kome treba i da Banat sa svojom lokacijom obećava nešto dobro i bogato, vekovi su iza nas i nikad se nije desilo, ne vjerujem ni u bliskoj budućnosti da će biti na ovim prostorima neke eksplozije, naročito ekonomske, koja će stvoriti uslove da ovaj narod ovdje ostaje. Ovdje je problem zadržati ljudi. Mlad čovjek se ne vraća na ove prostore. Ja sam se vratio. Pa dobro, vi ste se vratili, ali... I moji prijatelji su se vratili. Ja sam. Pa vi ste u Zrenju, i nalazite se u centru Banata, u gradu koji je jedno vreme uživao ugled u velikoj Jugoslaviji i bio četvrti svojoj ekonomskoj. A što je propao ako je bio tako propao? Što je propao? Ja pitam vas u Zrenju što živite. Što ste direktor obogati ili on je propao? Zato što ste kidisali u Novi Sad, kidisali u Beograd, htjeli da postanete tamo gdje... Evo, ja imam primjedbu, znači da će sad ponovo da se vrati, jer mladi se vraćaju iz Beograda. Studenti. Evo vraćaju... Pa ne kidišu. Samo jedno primjer upravo u ovom pogledu. Svojevremeno, mnogi su i Sečnja nekih 70 godina otišli, bili u Beograd, Novi Sad, Zrenjanin. Kad se otvorio farmu u Sečnju, pa farma ovdje u istog Sečnju, pa Kovačica, svi su se oni vratili nazad. Znači šta to znači? Nisu vratnici, nemoj. Grovo njih se vratili tu da radili. Ne volite, možemo da izvršimo tu jednu statistiku, da radimo pa vidite koliko se ljudi tada vratili. Najlepši
Neću nikad više imati 15 godina. Nisam bio na maturskoj ekskurziji 99 zbog bombardovanja. Neću nikad otići više na maturskoj ekskurziju. Gotovo. I onda opet stižemo do onoga. Šta je sledeći korak? Subijemo. Ne, nego sledeći korak jeste da sami sebi kreiramo. Da napravimo neku stvar. Ja moje majke dođe i kažem, prodao sam jednu knjigu, 200 dinara sam zaradio. Ja zaradio da moje majke 100 puta više. Znaš kako je 100 puta više? Ona kaže, šta si išao ti tamo za 200 dinara? To ona kaže. Ali ne mogu da nju menja kada je 50 godina živala tako. A mogu da se trudim, da idem, da radim, da pišemo, da uzmemo zrelu, da ne piše tranzicijni bukvar, da učimo te ljude, da se izbore, da prevaziđu probleme. Naravno, imam ih stvari na koje mi ne možemo da utičemo, koje ne možemo da menjamo. Ali daj da napravimo da bude bolje. Daj da napravimo da iskoristimo sve što možemo. Da bi nama bilo, da bi našim porodicama, da bi tvojom detetu, da bi mojim roditeljima, da bi Danikovu, Ana Mariji, da bi nama bilo okej. A ne možemo učimo svetsku cenu nafte. Meni je nervira, svaki put ode na mestu skuplje gorivo. Onda kažu, da radim još više pa ću da popijem to gorivo, da mogu da se vozim kolima. Samo je to suština priče i želim tako da završim ovo večer, znači da me pozitivno razumete. Nisam protiv, ni protiv koga nemam nikakve ambicije. U potpunosti razumem jer sam ja s tim živeo. A i dalje želim sa tim. A sam vidio da može se promeniti. Vidio sam na mojoj porodici. Moj čave danas izgleda, tu da nestam, ali kažete, moj majte boju moje mame. Izgleda mlađi. Ja kažem, ti si ko gušta, čovječe, ideš odazad, ali imam novi rep izrastao. Zato što radi. Zato što je sa mladim ljudima tamo. Zato što je ušao, prepoznao je to svetlo na kraju tunela. To nije filozofija, ja ne protiv politički program. Mene ne interesuje da li će se vama dopasti ili neće. Meni namjera, ako pozitivno izađete i pozitivno razmišljate, i to je moj stav generalno. Samo u tom pogledu. I to ekonomija daje. Ekonomija je progres, ekonomija je napredak. A da se bavim politikom, ja bih rekao, upravo ste za političare, upravo ste za žito. To treba da visa na terazijama za jajzada i kada bi rekli, bravo, pa raspredi živo, Davidor. Ne, to nek oni rade ko radi, kampanja je završena, daj da mi budemo bolje, jer ćemo živeti bolje, samo ako budemo radili, pošto teško šta imamo da nasledimo je mnogo toga uništeno. Zato, samo pozitivno, samo gledajte napred, jer ako budemo gledali nazad, od toga nema ništa. Bravo. Ne, ja bih samo autore, odnosno promotere, podsjetio da